yari kumwizeza kwizigo kwepa amasasu abaragira shiri ryayifashe kwisha maneno kabisa bari mu mikino amagambo arashira rwose hanyuma kandi nkubwire ko umuyobozi mukuru muri Islamic State yafatiwe muri Puntland ubwo twageze muri Somalia ninde wamufashe byari byagenze bite iki gihugu cyitwa El Salvador cyo cyemeye kwakira inkozi z'ibibi ziri muri gereza zo muri Amerika bavuga ati rwose tumuzizane tuzakire hanyuma kandi nkubwira ko mfite nani makuru menshi cyane rero ribu yataye muri yombi umugore ukurikiranweho kwiba abana hanyuma kandi mfite nandi makuru menshi abana barabibase gukomana yanjye barabiba hari n'ababasigira abantu gusa Ribusi Rwanda Investigation Bureau ubwo si bivuze ko ari yo mu Rwanda ubwo nawe n'uwo mu Rwanda niwagize ngo nuwahe barabiba abana barabiba rwose bakomereho ahubwo okay kanguha umwanya tugezaho byinshi duteguriye rero cyane ubwo twe na saa 6 kugera saa 8 utabaruka mikrofone ni zawe niko bimeze Radio 1 Press Review. yitwa Kabera Fils Fidele katumushimire byimaze kuba duhaye umwanya ngo twinjire muri ibinyamakuru tureba amakuru menshi cyane yagiye asohoka nkwibutsa ko muri Kaka Baba abandi bahagarira uruganda rwa Dongfeng hano mu Rwanda batuzaniye imodoka za hybrid 0 km ku modoka zose batanga garantie y'imyaka 5 ndetse na service y'imodoka y'umwaka wose ku buntu akarusho rero uguze ikinyabiziga hagu ubwishingizi bw'umwaka wa Touriske na Mua Insurance Rwanda umwishingizi uhorana nawe Imware rikorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Pension Plaza mu igorofa rya mbere ku ande bakora amasaha 28 iminsi yose kabisa hanyuma kandi ku bindi bisobanuro wabahamagara kuri 23 mu gihe rero aba bakaka baba bakora mu Kanogo iruhande rwa Sawa City bahamagara kuri 6699 mu gihe nkubwiye nandi makuru meza y'ibyo wagura reka nkumurangire muri Oraimo rero babandi bazana accessoires zigezweho zindi ziramba zizewe zifite ubuziranenge zimwe ziri original kandi zifite garantie y'amezi 12 bongera ukundi kumwe ni 13 abazana ikirero ni charger za telefone zitandukanye ama écouteurs FreePods za wireless headphones zirahari power bank zifite ampere 2020 smartwatches ngo ni amasaha meza cyane wambara ukabona yitabiraho telefone agufasha cyane uri muri sport dore ko ibintu by'imikungugu ibintu by'amazi ntacyo byayatwara uretse ko nanone badufitiye bluetooth speakers tondeuses nziza cyane z'amashini zogosha na bya bibireti byo modoka rimwe twita car chargers cyangwa charger zo mu modoka aba bantu rero wahitumbaza wabasanga ushaka kurangura bakorera rero muri New House ni muri commercial rero muri etage ya mbere mu gihe rero iki gikoresho uguzeyo cyaba kigize ikibazo rero wasimbukira muri Kaka ya center yabo iherereye muri Kigali City Tower muri etage ya kabiri ariko wanabamagara kuri 0780 24 19 22 umuyobozi mukuru muri Islamic State yafatiwe muri Puntland ni kwa mbere w'iki cyumweru rero umuyobozi mukuru ishami rya leta ya Kisilamu muri Somalia yarafashwe nk'uko byatangajwe n'abapolisi ndetse n'ibitangazamakuru bya leta ya Somalia hanyuma y'iminsi 2 gusa ubuyobozi bwa Islamic State bwibasiwe n'ibitero by'indege bya Amerika kandi mu gihe inzego z'umutekano zikomeje kubagaba ibitero bimaze icyumweru cyose mu myaka mike ishize rero ishami rya leta y'Ikisilamu muri Somalia ryabaye igice cy'ingenzi mu mitwe itwara gisirikare y'abajihadiste ku isi hose igenda yiyongera kubera ubwinshi bw'abarwanyi b'abanyamahanga ndetse no kurushaho kwinjiza amafaranga menshi cyane mu gitero cyagabwe ku kigo cya gisirikare rero mu kuboza uyu mutwe wavuze ko wakoresheje imodoka ebyiri abasesengura ry'umutekano bavuga ko cyakoranwe ubuhanga bukomeye cyane ibiro ntaramakuru by'igihugu cya Somalia bizwi nka Sona byatangaje ko Abdurrahman Shirwak au Sachid wani Abdurrahman Shirwak au Sachid ukuriye itsinda ry'abicanyi ry'iryo tsinda yishyikirije abayobozi kwa mbere mu misozi ya Karmiskad mu majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Puntland iyi Puntland ni agace gafite ubwigenge bw'igicagati hariya muri Somalia
hanyuma nkubwira ku by'abagizi ba nabi rero n'inkozi z'ibibi. Nsubira ku kinyamakuru bwiza.com baratubwira ko igihugu cya El Salvador cyemeye kwakira inkozi z'ibibi ziri muri gereza zo muri Amerika. Umunyamabanga wa leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero Marco Rubio aravuga ko El Salvador yemeye gufata inkozi z'ibibi zifungiye muri gereza z'abanyamerika, harimo n'abafite ubwenegihugu bwa Amerika. Hanyuma yo guhura na Perezida Nayib Bukele mu ruzinduko muri iki gihugu cyo muri Amerika yo hagati, Rubio yavuze ko Amerika ishimira byimazeyo, ayongeraho ko nta gihugu na kimwe kigeze kigaragaza ubucuti nk'ubu ngubu. Ibi byihebe n'aba bagizi ba nabi mu bafate baze bajya iwanyu. Umunyamabanga wa leta rero ushinzwe ububanyi n'amahanga yavuze ko El Salvador yemeye kwakira bimukira mu gihugu icyo ari cyo cyose, abantu bimukira mu gihugu icyo ari cyo cyose baba ari abagizi ba nabi ndetse n'abari muri Amerika mu buryo bunyuranije n'amategeko, nk'uko inkuru yashyizwe hanze na BBC. Rubio akaba yashimiye Bukele kubera politike yo kutihanganira urugomo rw'udutsiko tw'abagizi ba nabi twagabanije cyane umubare w'ibyaha muri El Salvador, yahoze ari umurwa mukuru w'ubwicanyi ku isi, ariko birumvikana imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ntabwo ibura kumunenga byimazeyo. Bakoresha uburyo bukakaye bwo guhana nezi inkozi z'ibibi zo muri Amerika rero ngo bazazihana mu buryo bukomeye cyane ku buryo zizabicikaho. Muri Australia rero umugore ahitanwe n'umwuzure, abandi barirwa mu bihumbi n'ibihumbi barimurwa. Umwuzure ateye muri leta ya Queensland mu majyaruguru y'igihugu cya Australia wahitanye ubuzima bw'umugore umwe, abandi bantu babarirwa mu bihumbi bimurirwa ahantu hirengereye. Ni icy'amakuru igihe.com kitubwiriye inkuru. Uyu mwuzure watewe n'imvura nyinshi imaze iminsi 3 igwa muri Queensland, aho yangije ibirimo inzu zituwemo, izicururizwamo ndetse n'ibikorwa remezo nk'imihanda. Umuyobozi w'iyi leta ya Queensland witwa David Crisafulli akaba yabwiye ABC News ko umwuzure wangije byinshi, by'umwihariko utuma abaturage bimurwa, bamwe bajya ahirengeye abandi bajyanwa mu nkambi. Yavuze ko abaturage bagomba kwirinda ingona zazanwe n'umwuzure no kwirinda kujya aho imvura ikiri kugwa. Muri leta ngo ingona zakwiriye ahantu hose, umvago zishobora kubarya rero baramutse bakomeje kugenda hafi aho ngaho. Ayo ni amakuru yasohotse mu itangazamakuru bigiye bitandukanye rero. Urabizi ko icyo nkora ngiye no gucishamo amaso, ariko ngukangurira ko nawe bikunze wagenda ufungura ibinyamakuru ukagenda ureba zimwe mu nkuru nanjye mba ntari buvuge, cyangwa se nizo tuvuga tukagendana. Hanyuma tukiri kuri icy'amakuru igihe.com rero, uyu nguyu Dmitry Medvedev wigeze kuyobora igihugu cy'Uburusiya akaba yise Zelensky umunyabinyoma. Nyuma yuko rero uyu Perezida Zelensky, Volodymyr Zelensky, ahakanye kabisa yivuye inyuma ko atazi iby'inkunga y'amadolari arenga miliyoni 200 bavuga ko za Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba barahawe. Abatewe mu madolari ntayo nzi, nta nubwo nzi icyo yakoze. Yavuze ati uyu ni umunyabinyoma, n'ubundi usanzwe akunda kuvuga ibinyoma. Atariko uko byagenda kose azageraho yemere anavuge icyo yakoresheje amafaranga, cyane ko bamwe bavuga ko amafaranga yaburiwe irengero. Ni cy'amakuru igihe.com kinatubwira ko Perezida Macron yijeje gukuba kabiri ingengo y'imari ishyirwa mu gisirikare cy'Ubufaransa. Ni Perezida Emmanuel Macron watangaje ko Ubufaransa bugiye gukuba kabiri ingengo y'imari ishyirwa mu gisirikare cy'iki gihugu, ndetse anakangurira ibindi bihugu bigize umuryango umwe bw'i Burayi kongera amafaranga bishora mu rwego rw'umutekano. Ibi yabivuze ubwo yaganiraga n'itangazamakuru hari i Buruseli mu gihugu cy'Ububiligi habereye inama y'abayobozi b'ibihugu bigize umuryango umwe bw'i Burayi. Macron akaba yaravuze ko uyu muryango ukeneye gukomera bihagije ku buryo utakwicara uteze amaboko ku mahanga. Ahanga bakeka ko yavugaga Leta Zunze Ubumwe za Amerika, agira ati Ubufaransa bugiye gukuba kabiri ingengo y'imari bwakoreshaga mu gisirikare ndetse dushyiraho n'indi mishinga. Kugeza Minisiteri y'Ingabo mu Bufaransa ifite ingengo y'imari ya miliyari 50 n'igice z'amayero, n'amafaranga yiyongereyeho miliyari 3,300 z'amayero ugereranije n'umwaka ushize.
Macron atangaje ibi nyuma y'uko perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika Donald Trump aherutse kuvuga ko Amerika izahagarika amafaranga ishyira mu muryango wo gutabarana wa NATO cyangwa se OTAN igihe ibihugu by'i Burayi byaba bitongereye ingano y'umusanzu wabyo. Umunyamabanga mukuru wa NATO ariwe Mark Rutte akaba wari muri iyi minsi nyine muri inama yabereye hari i Brussels, akaba yarashimye igitekerezo cyo kongera amafaranga ashyirwa mu bya gisirikare. Ikinyamakuru Kigali Today kiratujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho uyu muntu yarashe inshuti ye magara yamwizeraga kwizi gukwepa amasaso abikarangira ipfuye. Ni umusore muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero muri leta ya Utah yatawe muri yombi ashinjwa kwica nyuma yo kurasa inshuti ye mu gatuza igapfa mu gihe yarimo ashaka kureba niba koko yifitemo ubushobozi bwo kuba atafatwa n'amasasu nk'uko yabimubwiraga. Baramubwiraga ati njya amasasu ndayakwepa. Uwo warashe rero inshuti ye atagambiriye kwica nk'uko ngo abyivugira, yitwa Ashton Jonathan Mann w'imyaka 23 y'amavuko, akaba yaratewe muri yombi ku munsi wo kuwa mbere ejo bundi rero akurikiranweho ibyaha byo kwica, gukoresha imbunda mu buryo butari bwo, hakiyongeraho ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge. Ubwo kurasa inshuti ye byabaye ku itariki ya 2 Gashyantare rero n'ejo bundi nabwo. Polisi ikorera ahitwa Kearns muri Utah nyuma yo gutabazwa yaje isanga uwo warashwe aryamye hasi ku butaka tumva, bamujyana ku bitaro byo hafi aho ngaho, ariko abaganga ntibagira icyo bashobora gukora ngo bagarure ubuzima bwe kuko yahageze atagihumeka. Ashton Jonathan Mann ngo yaje kubwira polisi ko yarashe iyo nshuti ye atagamije kumwica, ahubwo agamije kureba niba koko yifitemo ubushobozi bwo gukwepa amasasu nk'uko yari yarabimubwiye. Mu gihe kibazwa ryo muri polisi rero uwo musore ukurikiranweho ibyaha birimo kwica yabwiye polisi ko we n'inshuti ye mbere gato yuko amurasa agapfa bari bahoze baganira mu gikoni mu masaha y'ijoro basa n'abajya impaka, ariko barimo kunywa n'ikiyobyabwenge cya marijuana. Ibyo biganiro byabo rero ahanini ngo byari byerekeye ku mbunda, hanyuma baza gusohoka mu gikoni bajya kubikomereza mu igaraje ry'imodoka aho ngaho mu rugo rwabo. Abo bombi ngo bari bafite imbunda ebyiri, noneho iyo nshuti ya Ashton ngo iza kugera aho ivuga ko yifitemo ubushobozi bwo kuba yakwepa amasasu mu gihe arashwe amasasu ntamufate. Nyuma yo gushyira amasasu muri izo mbunda ebyiri rero izo nshuti ebyiri zari kumwe ngo zafashe icyemezo cyo kugerageza ubwo bushobozi bwo gukwepa amasasu. Ashton ngo yarashe ubusa inshuro 5, iya gatandatu isasu rifata mu gatuza, iyo nshuti ye ihita igwa hasi nk'uko bikubiye mu nyandiko yo kumuta muri yombi. Urajya ku kinyamakuru Kigali Today urebe iyo mikino rero icyo yatanze. Hagati rero kinyamakuru Umuseke cyo kiratubwira ko M23 yasabwe gufungura ikibuga cy'indege cya Goma vuba na bwangu. Umuhuzabikorwa w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Bruno Remarque akaba yasabye umutwe wa M23 gufungura vuba na bwangu ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Kwa 23 Mutarama 2025 M23 yabanje gufunga ikirere cy'iki kibuga cy'indege kubera ko ingabo za FARDC n'imitwe bafatanya zagikoreshaga zihanyuza intwaro zingu bavuga ko ngo zicisha abasivile. Kwa 28 Mutarama nibwo M23 yemeje ko bamaze gufata ikibuga cy'indege cyose cya Goma, nyuma y'amasaha atageze kuri 48 umujyi wa Goma uri mu maboko yawo. Akuvuye umutwe w'abirukana ingabo za guverinoma rero muri Goma, amatangazo asohoka buri munsi asaba ko bafungura ikibuga cy'indege cya Goma. Itangazo ryasohotse kuri itariki ya 4 Gashyantare Remarque yasabye M23 gufungura ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo ubutabazi bugere ku baturage. N'ubutabazi bw'imiryango mpuzamahanga yerutse kurira indege ubwo rwari ruhinanye ikaba ngo ishaka kugaruka muri Goma hanyuma yuko M23 itsinze abo bari bahanganye. Hagati kandi tukivuga ibijyanye n'iyi ntambara yo hakurya muri iki gihugu cya Congo. General Muhoozi Kainerugaba yateguje itabwa muri yombi ry'abacanshuro basigaye muri Congo. Ni ikinyamakuru bwiza.com cyanditse iyi nkuru. Baratuga ku mugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yatangaje ko hari abacanshuro abazungu 150 kuri ubu bari mu mujyi wa Bukavu, ateguza ko nabo bazatabwa muri yombi. Nyuma y'iminsi mike ababarirwa muri 288 barwanaga n'umutwe wa M23 mu bice bya Goma na Sake bafashwe mpiri bagasubizwa mu gihugu cya Romania. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari yarabakuyemo. Kwa 25 Mutarama bwo M23 yafataga umujyi wa Goma iwirukanyemo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo. Abari abacanshuro bahungiye mu kigo cy'ingabo za MONUSCO bahava baza mu Rwanda, ari naho bavuye berekeza iwabo. Mu kuboza ko umwaka ushize rero General Muhoozi abinyuje ku rubuga rwe rwa X
yari yaraburiye bariya bacanshuro ko ingabo za Uganda UPDF zizabagabaho ibitero guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka. Uyu mujenerali mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X ku wa mbere yagaragaje ko iryo yari yaravuze ryamaze gutaha. Ati nari narababwiye isi yose ko muri Mutarama tuzafata abacanshuro bose bo mu burasirazuba bwa Kongo. Nabivuze mu Kuboza. Ibyo twarabirangije, sinari narigeze mbona abagabo ngo ubwo n'abasirikare yavugaga ngo bashwekura kurusha ubwo abacanshuro bagutwaga. General Mozikene Rugaba mu bundi butumwa yavuze ko hari abandi bacanshuro 150 bari mu mujyi wa Bukavu nabo bagomba gutabwa muri yombi. Agira ati numvise ko i Bukavu hari abacanshuro babarirwa mu 150 bose tuzabata muri yombi. Urajya ku cyamakuru bwiza.com murebe n'ibindi. Kuri iki cyamakuru hari indi nkuru igira iti ntabwo tuzongera kuba bacakara b'u Rwanda. Ni Jean Pierre Bemba wabivuze. Minisitiri w'ubwikorezi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Pierre Bemba ku wa mbere ngushize ari ikisangani mu murwa mukuru w'intara ya Chopo, aho yavugiye imbwirwaruhame ikakaye yibasira u Rwanda na Uganda ngo yasabye urubyiruko kwitegura intambara. Ni kuri uyu wa mbere rero tariki ya 3 Gashyantare ikisangani aho yabwiye abaturage kwaza ubushake n'imbaraga zabo ko batakwemera ko umutekano wabo uhungabanwa n'ibihugu by'ibituranyi bibiri. Yavuze agira ati nzu ubushake n'imbaraga z'abaturage ba Chopo, ntabwo tuzemera ko Abanyarwanda n'Abagande basubukura imvururu hano. Yakomeje ashumuriza abaturage rero u Rwanda cyane cyane ababwira ati ntabwo tuzemera ko twongera kuba ingaruzwa muheto. Rero urubyiruko agira ati kuva ku myaka 18 mwitegure muzatozwa ijoro n'amanywa, nyuma yaho perezida azategeka ko babaha intwaro. Ibi bije nyuma y'umunsi umwe rero guverinoma y'u Rwanda itangaje ko hari ibimenyetso biherutse kugaragara igoma by'umugambi mubisha wari wapanzwe n'ihuriro rifasha ubutegetsi bwa Kinshasa, harimo n'abacanshuro bari biteguye gutsinda M23 ngo bagakomereza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Iyi nkuru nayo wabona ku cyamakuru bwiza.com. Hagati aho kandi tukivuga ku bijyanye n'iyi ntambara aho yaba ihuriye n'u Rwanda, rero Perezida Kagame yashimangiye ko u Rwanda rwakora icyari cyo cyose kugira ngo rwirinde. Yagize ati hari ibintu byinshi ntazi, ariko niba ushaka kumbaza niba hari ikibazo muri Kongo kireba u Rwanda kandi niba u Rwanda rwakora icyari cyo cyose kugira ngo rwirinde, navuga 100%. Ibi ni bimwe mu byatangajwe na Perezida Kagame mu kiganiro cyari yagiranye n'umunyamakuru wa CNN Larry Madowo ubwo yabazwaga niba koko u Rwanda rufite ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame muri iki kiganiro cyo ku wa mbere tariki 3 Gashyantare yatangarije CNN ko atazi niba ingabo z'u Rwanda ziri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho imirwano hagati y'umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo yahitanye abantu barenga 900 igakomeretsa ibihumbi muri iyi minsi ishize nk'uko byemezwa na Loni. Ariko nabonye itangazo rya Loni rindi rya nyuma rivuga ko abapfuye bashobora kuba barenga ibihumbi 3. U Rwanda rwakomeje gushinjwa gufasha inyeshyamba za M23 zavuze ko azafasha umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu cyumweru gishize. Arimo gukeza umuryango w'umujye muri raporo yazi itavugwaho rumwe ngo zemeje ko abasirikare hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 4 b'u Rwanda bari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri w'itumanaho muri Kongo Patrick Muyaya akaba yaratangarije CNN ku wa mbere ko kuba ingabo z'u Rwanda ziri mu gihugu cye ari ibintu bizwi neza, yongera ko perezida w'u Rwanda ari we wenyine ubihakana. Abajwe kuri ibi rero Perezida Kagame yagize ati simbizi, hari ibintu byinshi ntazi, ariko niba ushaka kumbaza niba hari ikibazo muri Kongo kireba u Rwanda se kandi niba u Rwanda rwakora icyari cyo cyose kugira ngo rwirinde, ati navuga ngo 100%. Bivugwa na Perezida Kagame byongeye gushimangirwa n'umuvugizi w'umutwe w'inyeshyamba za M23 Victor Tresongo waganirije CNN ko ku nkunga nyine ngo babahabwa n'u Rwanda, asobanura ko iki gitekerezo ari ugukina n'ibitekerezo by'abaturage kugira ngo bagaragazwe nabi. Utesongo yavuze ko u Rwanda ruhangayikishijwe cyane n'urugamba rwo kurwanya inyeshyamba z'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorana na guverinoma ya Kongo ibakoresha mu guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Reka dusimbukire Rusizi atonyera ku cyamakuru giye akadomo.com tugera ku mugabo wibanaga mu nzu yasanzwe yarapfuye. Ana mugabo witwa Rubagumya Pacome w'imyaka 53 wibanaga mu nzu mu karere ka Rusizi mu murenge wa Kamembe yayisanzwemo yarapfuye nyuma yo kumara iminsi atagaragara. Urupfu bitazwi neza igihe rwabereye, gusa umurambo wa nyakwigendera wabonwe ku itariki ya 2 Gashyantare nyuma yuko abaturanyi be bagize amakenga kubera kumara iminsi batamubona, bivuga ko nyakwigendera yaba arahitanwe n'uburwayi yari asanzwe afite.
umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihundwe Ingabire Joyeux akaba yaratangarije itangazamakuru by'urwo rupfu ndetse avuga ko n'iperereza ryahise ritangira ngo hamenyekane ukuri ku cyaruteye. Wajya gukemakuru gihe.com. Ikinyamakuru kandi kiratujyana i Nyagatare aho bahakajijwe ingamba zo kwirinda Ebola ku mipaka ihuza u Rwanda na Uganda. Abaturage bo mu karere ka Nyagatare n'abakoresha imipaka ihuza u Rwanda na Uganda bavuga ko biteguye gukurikiza ingamba zo kwirinda Ebola icyorezo giherutse kugaragara i Kampala. Izi ngamba zishyizweho nyuma y'uko kuwa 31 Mutarama rero Minisiteri y'Ubuzima muri Uganda yatangaje ko hongeye kwaduka icyorezo cya Ebola ndetse cyahitanye umurwayi wa mbere wavurirwaga mu bitaro bya Mulago biri hariya Kampala. Ku mupaka wa Kagitumba hashyizwe ingamba zikaze zo gukumira icyorezo. Abahambuka bose basabwa gupimwa umuriro, gukaraba intoki n'amazi meza n'isabune cyangwa gukoresha umuti wica udukoko, ibwo no kuvuga izi hand sanitizer. Abaturutse muri Uganda cyangwa aberekezo basabwa gutanga imyirondoro yabo kugira ngo bakurikiranwe mu gihe cy'iminsi 21 kuko bashobora kuba baranduye batabizi. Jyaho cyamakuru gihe.com murebe n'izindi ngamba. Hanyuma kandi kuri cyamakuru atubwira ko ihuye rero muri kaminuza y'u Rwanda abanyeshuri barenga 500 basaba kudahagarikirwa buruse. Abanyeshuri barenga 500 biga mu mashami y'ubuvuzi muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye basabye ubuyobozi bwa kaminuza ko batahagarikirwa amafaranga bahabwa abatunga ku ishuri azwi nka buruse bitewe nuko batangiye kuyahabwa mbere yuko amasomo atangira kandi ibyo atari amakosa yabo. Abo rero ngo nabiga ubuvuzi mu cyiciro cya kabiri bemerewe kwiga ku nguzanyo muri uyu mwaka w'amashuri ariko bagabanwamo ibyiciro bibiri. Hano bavuga icyiciro cya mbere cyatangiye amasomo muri 2024 ubwo umwaka w'amashuri watangiraga. Icya kabiri nacyo abatanze ikibazo babarizwamo ngo cyo kimaze ibyumweru 2 gusa gitangiye amasomo. Jyaho cyamakuru igihe.com. Reka dutumike gato turagaruka. Nk'uko izuba rirasa umucyo ukamurika. Ibisambo bimaze kuba byinshi biri gupfumura amazu. Bisambo reka mbabwire ijambo rimwe mu gihe polisi gutaye muri yombi hamahama kuko icya kabiri polisi mu myitozo yakoze ntabwo ari abatrete ngo bazakwirukankaho. Nta kanani yindi mufite irenze Nyamirambo, nta kanani irenze Kimihurura, nta handi Yerusalemu yanyu Kirehe ni Kirehe n'ahandi hatandukanye. Please weho uziko inyeshyamba zitemere gutera igihugu ariko si byo urimo nibiki wowe. Uretse gato ndakubaza urabishyigikiye? Ntabwo ngukanga. Ushyigikiye? Ushobora kurwana intambara wowe ku buryo wakumira ukibaza ukavuga uti uyu mugabo imbaraga zikuye warwana jewe umuhenerezo. Kurikirana ikiganiro Irarashe kuri Radio na TV Mbwara buri gitondo kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Nongeye gushimira byimazeyo rero hisemo kubana natwe mu makuru magufi. Reka nkubwira ko ikinyamakuru thegiantafrica.com cyandika muri rurimi rw'icyongereza rero bagarutse kuri ya nkuru y'abakozi b'umuryango w'abibumbye bakoreraga mu mujyi wa Bukavu bahunze banyuze mu gihugu cy'u Rwanda bavuga ko bahunga umutekano muke. Hanyuma kandi iki kinyamakuru thegiantafrica.com kikaba cyagarutse ku makuru y'uko Perezida Paul Kagame yahishuye ko igihugu cya Afurika y'Epfo ari kimwe mu bisahura umutungo kamere w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, niyo mpamvu gitsimbarara kuguma hariya. Hanyuma kandi ikinyamakuru kibondo.com cyo kikatubwira ko abantu bakoresha umuyoboro wa 4G ngo bazamutse cyane bamaze kugera kuri 1,450 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihe kandi ikinyamakuru cyongera kutubwira ko uyu mugabo w'igihangange w'umuhanzi ukomeye cyane John Legend utegerejwe mu mujyi wa Kigali ngo yitwaye neza muri bya bihembo bizwi nka Grammy Awards bya 2025 kuko kimwe mu bihembo bitangwa kandi bikomeye ngo yakegukanye. Ari nako tugiye gukemakuru igicumbi news.com cyo cyagarutse ku nkuru yuko igihugu cya Uganda gihakana ibyo cyavuzwe byo kohereza abasirikare barenga 1000 muri Kongo Kinshasa gufasha umutwe wa M23. Ni cyamakuru igicumbi news.com. Hanyuma kandi cyamakuru igihe.com cyo kiratubwira ko umucamanza yimye umunyamakuru Nsengimana ijambo mu rukiko kubera kurenga ku mabwiriza. Ni cyamakuru igihe.com bavuga ko mu rukiko nyine uyu munyamakuru yihaye kurenga ku mabwiriza umucamanza akamwimba ijambo.
hanyuma kandi ribu yataye muri yombi umugore ukurikiranweho kwiba abana. Nkuko nabikubwira ubwo nagusogongeza kuri aya makuru, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwataye muri yombi umugore witwa Mukamana Florence akurikiranweho gushimuta abana b'abandi abibye ku bitaro akabitabe. Ane icyemezo RIB yafashe nyuma yuko yakiriye ikirego cy'umubyeyi wibwe uruhinja yari yagiye gukingiza ku bitaro bya Masaka mu karere ka Gasabo. Amakuru igihe gifite ngo nuko iperereza ryahise ritangira, hanyuma hafatwa uyu mugore witwa Mukamana Florence ufite imyaka 36 y'amavuko, ndetse mu rugo rw'uwo mugore hasanzwe undi mwana w'imyaka 5 nawe wibwe mu buryo bumwe n'uwo nguwo. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry kababwiye ikinyamakuru igihe agira ati uyu Mukamana Florence yagiye ku bitaro bya Masaka yigize umuntu w'umugira neza ushaka gufasha abantu bafite ibibazo by'amafaranga yo kwishyura ibitaro. Hanyuma rero yaje kubona umubyeyi wabyaye umwana w'umuhungu. Florence yaje kumwishyurira ndetse bava mu bitaro aramuherekeza ageze uwo mubyeyi aho atuye. Nyuma y'iminsi mike rero Mukamana Florence yasubiye kureba wa mubyeyi kuko yari yaramwijeje ko azamuherekeza kujya gukingiza uwo mwana. Dr Murangira yavuze ko Mukamana Florence ngo yashutse nyina w'umwana ko amutwaza umwana, hanyuma Florence agatega moto naho nyina w'umwana we agatega igare bagahurira ku bitaro. Nyina rero ngo nkuko hano tubibona ku kinyamakuru igihe, nyina w'umwana yageze ku bitaro abura umwana we ndetse na Florence yari yamwatse telefone mu rwego rwo kugira ngo hatagira ikimenyetso gisigara inyuma. Akomeza agira ati nyina w'umwana yahise atanga ikirego arega ko hari umugore atazi wamwibye umwana wabanje kwigira nk'umuntu mwiza ufasha abantu bababaye. Mukamana Florence yatawe muri yombi rero kuri tariki ya 4 Gashyantare ubwo hari ku munsi w'ejo, ndetse no mu rugo rwe hasangwa undi mwana w'imyaka 5 nawe wibwe muri ubwo buryo, yafatiwe mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Fumbwe aho asanzwe atuye. Kuri iki makuru igihe akadomo komora tubwira ko uyu mugore yavuze ko icyamuteye kwiba abana ari ukugira ngo umugabo we atazamwanga ngo kuko bari bamaranye imyaka 4 batarabyara, hanyuma yigira inama yo kwiba abana akajya abeshya umugabo we ko ari we wababyaye. Kugeza ubu rero urwo ruhinja na nyina boherejwe kuri Isange One Stop Center ngo bitabweho n'abaganga, umwana asuzumwe naho nyina yitabweho mu bundi buryo. Aribika bikomeje gushaka kandi nyina w'uwo mwana wa mbere kuko nta kirego yigeze atanga, hakaba hibazwa impamvu nta kirego umuntu yatanze kandi yaribwa umwana. Mu butumwa rero bwa Dr Murangira akaba yasabye ababyeyi gushishoza ndetse no kugira amakenga, aho yagize ati RIB irasaba abantu kugira amakenga mu buryo bwose, ku buryo bw'umwihariko ababyeyi bajya kwa muganga ntabwo umuntu mutaziranye utaza wakomoka n'ikimugenza wari ukwiriye kumwizera bigeze naho umuha umwana wawe ngo amugutwaze atege moto hanyuma nyine umwana atege igare. Amakenga ni meza mu bintu byose. Bivuga ko ku munsi w'ejo twakugeje indi nkuru y'Inyanza rero muri paruwasi ya Kigoma, aho umuntu utazwi yafashe uruhinja rw'ibyumweru 2 akarusigira undi mu mama wari uraho ngaho mu kiliziya yaje gusenga mu misa yabaye ku cyumweru, akamumusigira agace akigendera. Uyu Mukamana Florence akurikiranyweho icyaha cyo gushimuta umwana nk'uko biteganwa n'ingingo y'151 y'itegeko rigena ibyaha n'ibihano mu Rwanda. Ngushimire cyane kuba abanye natwe rero, yahageze twa Muneza tuzaniye amakuru ku buryo burambuye abateguye na bagenzi bacu mu ishami ry'amakuru. Lewis nawe tumushimira dufashe kubanga bw'ibyuma. Ndeka rero nkubwire ko tuza kugaruka turi muri topic nayo itaza gucika. Ubwo naho mukanya